Ngiyalibingelela lonke namhlanje kundawana zonke elikuzo. Simbonga uJehova ngokuselusa kusukusela lapho esazalwa khona kuze kufike namhlanje. Singena kunkonzo eqhakathekileyo engiyinika isihloko ngithi mina umnike ithuba uJesu empilweni yakho. Umnike ithuba uJesu empilweni yakho. Give Jesus a chance in your life. Lokhu ngumkhankaso wokucela abantu. Sizele endaweni ezehlukeneyo, sakhulela endaweni ezehlukeneyo, sathatha izindlela ezehlukeneyo. Abantu abaningi bayithethe indlela engalandaba loJesu. Uyaziphilela, uyazisebenzela, uyazihambela, uyazenzela konke akuthandayo. Kodwa uJesu yakho empilweni yakhe kalandaba laye. Le inkonzo idinga ukuncenga mina lawe. Bana empilweni yethu singamvaleli phandle uJesu. Empilweni yethu ake simvulele uJesu, simnike ithuba angene ahlale phakathi kwethu. Incwadi yethu esizayibala uGenesis isahluko ngesika 3, iverse ngelika 8 lelika 9. Genesis isahluko ngesika 3, iverse ngelika 8 lelika 9. Basebezwa izwi lika Jehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. uAdam nomkakhe bacatsha ebusweni buka Jehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. Kepha uJehova uNkulunkulu wambiza uAdam wathi kuye, uphi na? Khonale ekuqaliseni ensimini yase-Eden, Thixo umdalile umuntu ngomfanekiso wakhe, wamenza waba yisidalwa esiqhakathekileyo ukudlula zonke izidalwa zasemhlabeni. Kodwa umuntu ungena esonweni, uyamvumela uSathane, esevumele uSathane ukubana angene, umuntu uyawa. Esewile umuntu ewela esonweni, uThixo uthatha ithuba lokuthi ayemdinga umuntu. He goes on a search for you and me. uThixo uyazinikela ukubana lanxa umuntu wami esewile, lanxa umuntu wami esemvalele phandle, lanxa umuntu wami esembalekele wayacatsha, uThixo uyazinika umlando wokuthi ehle abuye azomdinga umuntu. Nangu uThixo uyamemeza, ungaphi na? Umuntu yena ecatshile ngokukhetha kwakhe ukuthi sengimcatshela, uyamuza uThixo, nangu uThixo uyangidinga, uyamcatshela. Khona khana sihlobo ezithandekayo, kakho umuntu ongakwaziyo ukubana uThixo ukhona. Kodwa ke siyayikhetha impilo ukuthi simazi ukuthi ukhona, simazi ukuthi ulungile, siyithathe impilo engelandaba loThixo, siyithathe impilo elobubi lokuganga. uThixo ke uyehla ukubana azomdinga umuntu. Ngakho isihloko sisithi sona ake simnike ithuba uThixo, yenalo osidingayo, yenalo osimemezayo, asimnike ithuba. uSathane ungena azichaye kwangani ungumngane, angani kulento enhle. Xa ubala uGenesis ngu3 verse ngelika 1 lelika 6, uSathane uza ngamaplani, uyangena ngendlela kwangani yena kulento enhle afuna ukubana ayiveze. Ufaka iadvert, into embi ebulalayo ayenze kwangani yinhle kayibulali, aphike lokuphika athi alikufa lokufa. Umuntu ngokuyengeka, ngokuthatheka, into embi akade yazi ukuthi le yimbi. Xa uthi yabala iBhayibheli, umfazi uyakhangela kakutsha isithelo lesi, esazi ukuthi kasidliwa, wasiphinda ngokwesibili, esesiphinda ngokwesibili wasihawukela, wasibona ukuthi nxa ngasidla
mhlawumbe izinto zingamtshintshela, watshintsha ingqondo, into errong akade yazi wayithatha wayenza into efaneleyo, esazi ukuthi kubi kodwa wangena kukho, wayekela impilo wakhetha ukufa. uSathane uza ezonika abantu ukufa, uza ezoqeda impilo, la kweyami impilo la kweyakho impilo. Loba yiphi into esiyenzela uSathane, angayenza kwangani into emnandi, angayenza kwangani into ekhangayo, kodwa iqiniso likhona phakathi kwazo zonke izinto uSathane asifuqela kuzo kulokufa sihlobo ezithandekayo. Hathi ukufa kokuqaleka kumbe ukufeyinta, kodwa ukufa kokuphelelwa impilo ngonaphakade. uThixo ke nxa esiza uzohlenga abantu asebekhethe ukufa, abasebelahlekelwe impilo. uThixo uza ezobadinga ukuthi abanike impilo engapheliyo. Yikho isihloko sincenga ukuthi lapho khona, lapho engikhona empilweni yami, uThixo ngimnike ithuba ngenxa yokubana udinga ukuthi angiphe impilo engunaphakade. Kweyami impilo, kwezami izinto, imnakano yami lezenzo zami, kuyadingakala ukuthi uThixo ngimnike ithuba. Nxa engincenga ngivume ukuchiya ububi. uAdam nxa uThixo wayembiza ecatshile, esikubonayo sikufunda lapho ngoAdam, uAdam wamnika uThixo ithuba. Yisoni sokuqala sebalekile wacatsha. uThixo nxa ememeza uAdam wayengazithulela, wayengaqhubeka ecatshile, kodwa uAdam empilweni yakhe wamnika ithuba uThixo, weza kuThixo. uThixo wazamkhipha amaxolo esono, uThixo wazamkhipha zonke izinto ayesezigaxe zona, wayesezigaxa amahlamvu esihlahla esegqoke wona, eselahlekelwe ibungcwele bukaThixo. uThixo wakhipha konke amahlamvu lana, wamgqokisa ngendlela ayefuna ngayo, ngoba emnika impilo engunaphakade. Engikucela namhlanje ukuthi kweyakho impilo la kweyami impilo, uThixo umi phambi kwami, uThixo umi phambi kwakho, encenga ukubana ngimnike ithuba, ngimlalele, nxa ebiza ngisabele, ngize kuye ukwenzela ukubana ngizothatha impilo. Kweyakho impilo kukhona lapho ocatshe khona, kweyakho impilo kukhona lapha ohamba khona loSathane usenza izinto ozaziyo ukuthi zimbi. Ungabe swazibiyela wazitshintsha wathi lokhu lanxa kukubi kodwa kunje, wazibiyela uthango usukwazi ukuthi uzidefende, uzicatshise. Kodwa ke eqinisweni likhona phakathi kwami la phakathi kwakho, okubi siyakwazi ukuthi lokhu kubi. Yikho uThixo edinga ithuba lokubana abuyisane lathi, edinga ithuba lokubana asisuse ebubini asilethe ebuhleni lasekuphileni okungunaphakade. uMateyu 16 ivesi ngelika 26 kulombuzo lapha okhona, kuyamsiza ngani umuntu ukuba azuze zonke izinto kodwa alahlekelwe yikuphila okungunaphakade? Kweyami iBhayibheli uMateyu 16 verse 26 ephepha nga-underline, kuthe sokufika la amapensela lomphendulo ngafaka i-highlight phezulu, ngafaka le-star futhi. Kuleyana iBhayibheli abathi yi-soft copy ngafaka futhi okwenza ukuthi amabala akhona acace ukuthi le akumelanga ngiyikhuthe. Ithi yona kuyakumnceda ngani umuntu, kuza kusiza ngani ukuzuza umhlaba wonke wona lo, konke okungakuphiwa ngumhlaba, ngabe kuvele China, ngabe kuvele America, ngabe kuvele Japan, ngabe kuvele South Africa kumbe Botswana, ngabe kuvela efarm kumbe kuvela edorobheni, iBhayibheli lithi khona kuza kunceda ngani ukuzuza zonke lezi zinto kodwa ulahlekelwe yikuphila kwakho okungunaphakade? Kuyini umuntu angakunika
athengise ngakho impilo yakhe. Kuza kunceda ngani ukuzuza zonke izinto uSathane asezinike abantu? Akwenze uthi I have fun, I feel good. Akwenze uzuze zonke izinto osuzibobothekela uzithanda, kodwa ulahlekelwe ukuphila okungunaphakade. Le ivesi iyasiphaphamisa. Siyekele ukuba ngothathekile, siyekele ukuyengeka. Ake ume kancane ucabanga ukuthi into yona le ngiyenzayo iza kunginceda ngani. Yebo ngiyakholisa, yebo ngiyakuthanda engikwenza, kodwa kuza kunceda ngani? Umfazi ensimini yase-Eden kwamnceda ngani? Wadla izithelo zonke ezazikhona, waze wadla lesi singadliwayo, kwamnceda ngani? So ke le ivesi yakubuza ukuthi khona entweni zonke ozenzayo kuza kunceda ngani ekucineni kwakho konke ulahlekelwe impilo yakho engunaphakade. Lapha ivesi le ithi yona akukhangela izinto uzifake esikalini. Kambe khonokho okwenzayo kukunceda ngani? Kukuphathisa ngani? Kuyakunceda ngani? Usuzuze zonke izinto, ususaziwa yonke indawo, usulakho konke ngabe uyakufisa uyakufuna, kodwa nxa konke khonokho ukuzuza ulahlekelwa ikuphila kwakho okungunaphakade, kambe is it worth it? Kuyakunceda yini? Lapha kuthi khona ake sikufundeni ukuthi loba yini ezayo asiphonga udobha sithathe, asiphonga uthatha siginye. Nxa uthi uyakhangela uyabuza kuqala, ku-right khonokho, nguthathe khonokho, kuyanginceda ngani khonokho? Ake ume woba lovalo, ungadophi yonke into eza kuwe ngoba kakusoze kukuncede. So ke abantu namhlanje babaleke bangena entweni zonke ezikhona emhlabeni. Baphaphatheka bacholobela bakhonale. Funa ukutsho ukubana uThixo olomusa, owasidala ngomfanekiso wakhe, uThixo olothando, uyakhala njengomzali, ungena ezitridini, angena emaguswini, angena ezikolweni, angena emsebenzini, angena ezindlini, angena emalokitshini, angena indawo zonke uThixo edinga abantu bakhe ababalekileyo babalekela esonweni. Lamhlanje uThixo uyamsearcha, uyamdinga umuntu wakhe, wamdinga uAdam. Namhlanje uThixo lami nginje, lawe unjalo nje, uThixo uyakubiza, uyakudinga. Yikho nsithi hlobo ezithandekayo, ake simnikeni ithuba uThixo. Ake ngime kancane, indlebe zami zizwane. uThixo uyamemeza. Ngayona lintshumayelo uThixo ubiza elakho ibizo, ekubiza ukubana uphume ebubini, ekubiza ukubana uze ngakuye, ekubiza ukubana wehlukane loSathane. Zonke izinto osowazibiyela ngazo wazisondeza eduze ezivela kuSathane, uThixo uyamemeza ukubana ake uchiyane lazo, chiyana loSathane uze ngakuye. uThixo kasimnikeni ichance. uAdam wamnika uThixo. Eyonile enjalo akazange abe lenhloni, uAdam weza wabuya uThixo embiza. Hlobo esithandekayo, kutheni namhlanje ungeza ke uzwe uThixo ekubiza? Ungabe indoda ephumelelayo, ungabe indoda ehlakaniphileyo, ungabe indoda elento zayo, ngelakho ibizo uThixo uyakubiza uthi ungaphi na. Kuyonale intshumayelo, thambisa inhliziyo yakho, uThixo umemeza wena, woza ngakuye, woza kuThixo. Yehlukana loSathane. Akulandaba ukuthi selihamba iminyaka emingaki loSathane, kodwa yehlukana loSathane. Woza kuThixo ngoba uThixo udinga wena, uyakumemeza. Kudinga ukubana lami ngizwe nxa uThixo engibiza, ngibuyisane laye, ngoba uThixo ufuna ukusilamulela esonweni, ufuna ukusilamulela ebubini. uThixo uthi yena kasize ngakuye. Inhliziyo zabantu inhliziyo ezomileyo. Abantu ngabantu abalenkani.
Abantu ngabantu abazimiselayo, angakhethi into embi, uyazimisela azinikele aze afele khona ngokuzinikela kwakhona. Khangela ensukwini zikaNoah. Nxa uthi uyabala iBhayibheli ithi yona abantu bahamba banatha, abantu bahamba bakudla, abantu bahamba bachadisa, abantu bahamba entweni zonke ezimnandi ababethatheka ngazo. Lanxa babetshelwa ukubana umhlaba lo uyachabalala, umhlaba lo uyabhubha, wozanini kuThixo lizosindiswa. Abantu bensuku zikaNoah bala, batshelwa ukubana kuzabuya izulu elikhulu elizabhubhisa wonke umuntu, ofundileyo longafundanga, olemali longelamali, omnyama lomhlophe, akulazibani bani ozakuma. Kuzabuya izulu elikhulu lizabhubhisa abantu. Abantu bala ukulalela, bebizwa abantu baqholoza, badelela, bala, baze babhubha, bachabalala, bechithwa lizulu elikhulu. Lakhathesi zihlobo ezithandekayo, wona lo umhlaba ususiya ekupheleni. Nxa uthi uyakhangela nje izinto kazisafanani la izolo, kuyahlola, wona lo umhlaba ususiya ekupheleni. Nxa uthi uyakhangela izolo kulijaha eliqinileyo, namhlanje usilixhego elivuthukileyo, kuyini khonokho? Yindaba nxa uzibambile ungasalanga ulokhu ulijaha, ulokhu uqinile, okukwenza uvuthuka ulokhu khithika usiya phansi kuyini? Kutshengisa ukubana izinto ziya ekupheleni, akulanto engapheliyo. Okudingakalayo ukuthi uthathe isinqumo sokunika uThixo ithuba empilweni yakho, ukwenzela ukuthi akunike impilo engunaphakade, impilo engapheliyo. ESodoma laseGomora abantu batshelwa umhlaba lo uzabhubha, iSodoma leGomora izakutsha, phumani kiyo ngoba izakutsha. Abantu bala kwaze kwafika ilanga, bachabalala, batsha, baphela. Ngitsho lamaJuda ngesikhathi sikaJesu, uJesu weza wamemeza, wababiza, wabancenga. Abantu bala, bakhetha ukuthi beme ebubini ngelanga uJesu abethelwa ngalo. Abantu banikwa ithuba, liyamkhetha yini? Nangu uJesu ongumsindisi, nangu uBaraba ongumphangi, isigebenga, isigelekeqe. Abantu bathi siyamkhetha uBaraba. Uzalenzelani uBaraba? Isigebenga enjalo, bathe isigebenga enjalo siyamfuna kakhululwe. uJesu phoke ngimuse ngaphi? Simuse ngaphi uJesu oyinkosi lomsindisi, olokuphila okungunaphakade, kwathi khona umbethele. Ngimbethelelene engelacalwe njalo, umbethele. Lina lizasala lani? Sizasala lo Baraba umphangi. Ingqondo zabantu zenza ingani kukhona okungahambi kuhle. Lathi sihlobo ezithandekayo, ungakhangele yakho impilo, ngikhangele yami impilo. Nxa sokufika engcekezeni uyamangala ukuthi kathi kwenzekaleni. Kutheni abantu bewela ebubini kangaka? Kutheni abantu behamba nqunu kangaka? Kutheni abantu bekhetha ingcekeza kangaka? uBaraba benza into efana nayo. Izwi eliza kimi la kuwe namhlanje lincenga ukubana hlobo ezithandekayo, ebubini kasichayiseni, edotini kasiphumenini, entweni yonke. Lanxa kuyikuthi usuhlala iminyaka emingaki, namhlanje izwi liyakuncenga ukubana chiyana lakho, suka edotini uze kuJesu Kristu. Isambulo 3 verse ngelika 20, uJesu uthena yena, bheka ngimi ngasemnyango ngiqoqoda. uJesu uthena yena, nginika ichance, ngiyaqoqoda emnyango wempilo yakho, emnyango wenhliziyo yakho. Ngiyafuna ukungena. Nxa ngingena ngiyafuna ukuba ngumngane lawe. Nxa ngisiba lomngane ngiyafuna ukuba lobudlelwano lawe. Ngiyafuna ukubana siphile ndawonye, ngikunike impilo engunaphakade. Hlobo ezithandekayo, ithuba ngelakho, ithuba ngelami lokuthi thina sibe ngabangane bakaJesu, simphilele uJesu, singene, sihlale laye, ahlale lathi, sibe lobuhlobo laye. Ngoba hlobo ezithandekayo, umhlaba wona lo uyabhubha. Singavumi ukukhohliswa, singavumi ukuyengwa,
singavumi ukuthatheka. uJesu yasincenga ukubana sibuyisane layo. Uyaqoqoda, udinga ukuthi abe lobudlelwano lawe. Woba ngumngane kaJesu. Yiso isicelo engisilethayo. Umnike ithuba uJesu empilweni yakho, akunike impilo engapheliyo. AmaHebheru 3 ivesi ngelika 7 lo 8 ithi yona, namhlanje nje nxa ulizwa ilizwi likaThixo likubiza, ungomisi inhliziyo yakho. Do not harden your heart. Namhlanje nje, sisithi namhlanje njengoba ithuba loleli likhulunywa ukubana empilweni yakho sowanika ama-chance izinto zonke, swedlula kukho konke, wayenza konke, wakholisa konke, kodwa empilweni yakho namhlanje nxa usizwa izwi likaThixo likuncenga, uThixo eqoqoda, uThixo efuna ukuba ngumngane wakho, efuna ukungena kuwe, ungayenzi belukhuni inhliziyo yakho. Thambisa inhliziyo yakho, vula inhliziyo yakho, ngenisa uJesu. Yayikhona indoda eyayisoni esibi, wagwetshelwa ukufa. Kodwa uthe sebona ukuthi impilo yami lapha iyaphela la, uyacela uthi kuJesu, woba lomsakimi Thixo. uJesu yamthembisa uthena, ngiyakutshela namhlanje isicelo sakho, njengoba usunike ithuba empilweni yakho, ngizakuba lawe eparadise. Indoda le yazikhethela, esebona ukuthi umhlaba umlahlile, uyacela ukubana ngenzela umusa, uyamnika uJesu ichance empilweni yakhe, ithuba, uthi nanti ithuba, nansi inhliziyo yami, nansi impilo yami, ngiyakunika yona, ngenzela umusa. uJesu thena ngizakuba lawe eparadise. Yayikhona indoda engaboniyo, idubeka, ihawula, ithwele nzima, impilo imlahlile, impilo imphika. Uthe sizwa ukuthi nangu uJesu waseNazaretha uyedlula, uthi Jesu ndodana kaDavida ungihawukele. Undoda lo unika uJesu ithuba, uthi ngiyangaphi lo mhlaba, umhlaba ungalile, umhlaba umphikile, uthi yena kuJesu ndodana kaDavida ngihawukela, woba lo msakimi. Hlobo esithandekayo, kakube ngumthandazo wakho, kakube ngumthandazo wami. uJesu yeza masinyane futhi, udinga abantu abazamnika ithuba ukwenzela ukuthi nxa ezayo abathathe abahambise ekhaya. Ngiyakuncenga sihlobo esithandekayo, ungabe uyindoda emadodeni, ungabe ulinini emanineni, ungabe ulijaha, ungabe uyintombi, ungabe ungubani onjani, phana uJesu ithuba empilweni yakho. uNkulunkulu asibuse sithandazeni. Baba wethu othandekayo sezulwini lakhona pha elizweni, ilizwi lakho liyabuya kithi, kuona lo umhlaba esihlezi kuwo. Abanye ngamadoda afundileyo, abanye ngamanina lemali zabo, abanye ngabantu abazihlalele kuhle, abanye ngabantu lakho konke abangakwenza. Kodwa ilizwi lakho lithi lona sesanika ichance konke, amathuba siwaphile zonke izinto ezimpilweni zethu. Kodwa namhlanje kule thuba okudingakala ukubana silinike uJesu njengenkosi lomsindisi. Thambisa inhliziyo zethu, zingabi lukhuni, singakuvaleli phandle, kodwa sikuvulele inhliziyo zethu, ungene ube nguThixo wethu, thina sibe ngabantu bakho. Usisindise ukona lo mhlaba omubi, usingenise emhlabeni omutsha. Nkosi, kungumthandazo wethu ngalo igama elenkosi yethu uJesu Kristu. Amen.